Hello ma'am. Sigi variegated Punthon pambi si hujik mahi je manayam oire ko. Mamang mapan chama hena sagibduni. Adu mai je loi oisalabani hujik magi lairiba pot size kitang pigmalle. Aduna 16 size ama da hongdok pisi ko. Adu asengmagidi mapan je laktinga da hongdokadubani adu hongdokdre. Adu yare makhaidi maraje sohondabida hongdokaduni. Aduna kamatra hongdokadagi habdo mayafamda I share tawjarake ko. Ana siri 16 gi gamla achouba se ma laure ko. Aduga y si adam hapchale. Nu y ariba natasu dum yai ko. Si hapchale. Inchi ani gi ba hapchalase. Sigi mathausina hargi nate ising tungdanaba. Hapchale. Aduga anisubida coating soil mix it with hapchalase ko. Ana hape. Aduga sigi lase. Mai je mayam panjang gabadina to kare go ina hapasiko. Kajo kuira bani gamase. Ani sagara se. Atragadi marase sokragadi. Mai nung kien gadi pamui mamang dasu. Ising nong ni kaudna chai hawdabadagi mayam kien gi bani ko. Halakti soil arose sama panbachida 80% di ay oil asiko. Na sena gari go na hapase. Namna lok thokre fan thambire. Aduga nauna thagaduba Mukhong gamla manungsida vermi compost ni ilayam tang pirasi man mi kapo ilayam hapchan bire ko atai hardi yam kana hapchalaroi si haidi maraji disturb tawrobani na anokbo mara thokanda fajana oina hapirasi ko aduga si ana hapchale center na tahalase. Koi basida kami kalau sekarang happy hari ko. Kapsel ya. Yare center ditare. Final oina coating soil je yam thanna di hapuchi ko gap khara dum lehanchi seta di magi original leramni ba pambi je disturb tawbidre. Yari khaidi apan laktingada change tawbigadumni ko. Apan yam thuna sajalakdana nang hawdre hawdraga su hei singse loi oinabani ko hujik tawiba process de vermi compost ni ko mulching oina layer madum happy yare ko. Gamla 16 ni ko. Dana inchi amagumba
ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯜꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯁꯤꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯤꯟꯊ꯭ꯔꯣꯛ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯒ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯍꯩꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯝꯂꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯔꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯤ